Tokom čitave godine radno sposobni primaoci novčane socijalne pomoći angažovani su u Tutinu u raznim aktivnostima korisnim za društvenu zajednicu. Danas su po zahtjevu komunalne inspekcije čistili područje ekoparka. Mi smo kao komunalna inspekcija izvršili više kontrola u zadnje vreme, iako smo postavili, vidite, kante za odlaganje smeća, pojavila se neka veća količina od nepoznatih lica, da su bacali smeće tu gdje nije određeno, tako da smo danas angažovali sve koji su sposobni iz Centra socijalni rad, korisnike, tako da su oni danas tu na terenu i čiste to. Imamo da postavimo ove kamere, video nadzor, tako da još jedan put apelujemo na sve nesavesne građane da nam pomognu da odlažu smeće na mjestima gdje je određena, a već vidite imamo i više imamo ovi kanti i posuda za smeće gdje mogu odlagati. Nadležni ističu da će slične aktivnosti biti organizovane dokle god to vremenski uslovi budu dozvoljavali.